Hakawi ke YouTube channel bala ai garteng to kendet batho kumne laban mino kinukit kam ke NPP ban penyeso kongres no sngap mano kita kajingjob jong kurtong kongres natura constituency saleng sangma haka election MP Lok Sabha dangshan bat kajingjob jong kurtong jong ko Voice of People Party u Dr. Ricky AJ Singkon na Shillong constituency kala pelong ikato kane kinukit kam ki bahakmat jong ke NPP ban kin kre mino ban penyeso syaka kongres Katkum ke kubar balayo lum layatu bakidon kato kaningut kinukit kam kibah kemat haka National People Party kila ban mino hagini ki kendiat benai ban penyeso ke kongres ban pengkre ke election MBC ki kubar ki batikina bayamanta endang buri ke kerteng jongkinong yalam ke NPP ki ban samino namar kidang don hagajing keren berkinong yalam ke kongres Shushu ki kubar ki tu bakini kinukit kam jong ke NPP ki ban samino kentu bikinong yalam barim ke kongres balawan penyeso ke NPP bat kidon ru kinong yalam ke NPP bila don kamslem ke jingtu penyeso ke kongres kadai namar bakilio i ke jubab nak kipajba bakimpat priang ke seng NPP hak election MP kumta ki haban perkhat yala de ban job ke election DC da balik penyeso ke kongres ka bakipajba kidang shenya ke kongres dei badon ki konstitusi ki bom don shu kinong 300 kipajba kidang don ki budget ya kurtong ke kongres hakane ke election MP ban pendikina ya kani unong tok kubar layo banyak keren baru MLA ke kongres na noston ubak Gabriel Walang walaupun pa bo umdon jingti BA bagi don kinong kitkam ke NPP bandrung sekaseng kongres Andre usinya abejaki bakila banyak keren bat kinong yalam ki bahakmat ke MPCC lada jawab sarkar kadang penslem ya ke election NBC hak ke HADC bat JHADC ibabun kinong kitkam ki ban kre ya ke election NBC kilami iwe hadin iwe namar ki pajba kidang yo daw ya kan seng NPP